Le tsatsing la kajeno ntate moetapele ofisi ya haeso ya Media and Communication eo la wa fa boikarabello ha mmoho le working committee hore e lokisa dikarete tsa ma-BAP tsa botho e rata ho neelana ka dikarete tsena ofising ya ntate mongodi mme pele ke etsa jwalo ke rata fela hore ke tle ke thetse dintlha tse fokolang dikarete tsena di na le nomoro e kgethehileng mme nomoro ena e qala ka 2021 ena e bontsha fela hore karete ena e tswile selemong sa 2021 tsa selemo se tlang di tla ba le 22 tsa selemo se hlahlamang di tla ba le 23 jwalo mme letsatsing la kajeno number 1 ya tsona e qala ka 001 ho ya jwalo ho fihlella mo di tla fella teng ho latela rona ditho tsa BAP di tla ba kae nomoro ena ke nomoro ya bohlokwa haholo hobane le ha o ka wa lahlehelwa ke karete ena nomoro ena e tla be e kene ka hara sesiu database e leng hore la o ka kgutlela ofising mona wa bolela lebitso la hao le nomoro ya hao ho ka kgona hore ha o kenwa ka database ho fungwana hore na ke nomoro ya mofuta ofeng ka bokgutshwanyane ke mpa ke re fela di na le di-feature tse kgolo haholo ha o bonolo hakalo hore di ka etsuwa ke mang kapa ha o bonolo hakalo hore motho a ka tla re ke ya hae e se ya hae ka nnete ka mantswe ana ke kopa hore mosebetsi ona o moholo jwale ko o fetisetse ofising ya bongodi ofisi ya bongodi ke yona e se tla etsa mosebetsi wa yona hore o tle fane ka dikarete tsena ho ma-BAP ya Kgabane. Ha ke lebohe ntate moetapele ma-BAP ya Kgabane le Lesotho ka bophara le Basotho sello sa lona seo sa le teng sa nako e telele sa tlhokahalo ya karete tsa botho ke ena ya gabeleile kajeno mme tje ka ha ke fumana karete ho tswa ho ntate Maqalepo ke tla o tla habedi ditshobotsi tsa yona o beile ditaba tse technical tsa yona tsa di-serial number nna ke tla ke hlalosa se teng mona gona e shebahala jwang e tla tswa jwang letsohong le letona ho yona karete ena e bontsha selemo jwale ha o feta ho mono selemo ke tjhelete ya botho e leng seabo jwale ketello mane le boxing la ho qetela ke motho a amelang botho bo ba hao bohari mona ngotse go ke karete ya botho ketello mane na le letshwao la rona leo re le bitsang logo jwalo ka ha sentse le bona ba se le tla hlokomela hore masakanana kapo dikholomo tsena jwalo ka di latelela tjena di kenywa ka makgetlo a mahlano jwalo ka ha re tseba hore IEC ka mora dilemo tse hlano re tlameha ho ntjhafatsa logo ya rona ka mane ka mokgwa o tshwanang e mong le mong tla ba phethetse dilemo tse hlano mona nakong eo re lo kena ka mane ba qadileng ho le rona ka hona ke re motsotsong wana ke tle ke fetisetse ho ntate moetapele wa BAP a amohele karete a amele botho bona lebitsong la lona kaofela ntate moetapele karete ke ena ntate ke ife o buele Basotho o buele ma-BAP ka bophara ke a leboha ke a leboha ntate mongodi e moholo wa lekgotla ke a leboha ntate Director of Media and Communications ho amohela dikarete tsena lebitsong la ditho tsa mokgaona wa BAP bohle le tla hlokomela hore ka nnete re tlotse mekgahlelo e mengata ho tloha nakong eo
BAP neng e phatlalatswa e le leng la makgotla a kokotang hore a be le seabo e seng fela dipolotiking tsa naha ena empa ho hlabolla naha ena hobane ha e le nnete Lesotho lona le a kula le hloka ho hlabollwa. Mothati wa pele ilaba wa ho rala molao wa motheo o ka ona re ileng ra potlaka ka pelenyana ra ya mane law office wa ngodisa BAP hore e balwe e le o mong wa mekgatlo e phelang semolao ka hare ho naha ena, mme ho ila fela ha ba jwalo. Mothati wa bobedi ya ba hore jwale re emane lekgotla le ikemetseng la dikgetho hore re o ngodisa BAP jwale e le o mong wa mekga dipolitiki e batlang hore ha kgang kapa lerole tantang e kgangwa ke lerole ho tseka taba ya matla naheng ena le yona e tle e balwe ka hara mekga ya dipolitiki. Re ila ho feta mokgahlelo ono. Sena kaofela di etsahetse le hore banna le basadi ditho tsa lekgotla lena ba se ba tswile ka metse le metsana ho hasa efankgedi ya BAP ka hare ho Basotho. Ho nna hona jwale mona mo ke teng ke sena mpelaelo ya hore BAP ke e meng kapa ko mong wa mekga dipolitiki e tsebahalang haholo meferong le dikgohlong tsa naha ena ya Lesotho. Empa jwale qholotso e neng re ntse re thulana le yona ho batho ba neng ba na le thahasello ya ho titimela lekgotleng lena e ne e le hore difomo re a di bona, re di tlatsitse fela jwale re tla utlwa re kgotsofetse hantle hore re fela re na le ditho ha re tshwere setlankane se bontshang hore re na le makeletsana a re jwale re ba mokga ona wa BAP. Le a tseba beng ba ka hore re lekgotla le senang kae mo renkang teng ho fapana le ba bang, empa re ntse re na le tshepo hore jwalo ka Mosotho a ya thuto e tia tseleng. Tseo tsohle tseo Basotho ba neng ba ntse ba di lebelletse ho rona re be re ntse re ba tshepisa hore ka nako e sa fediseng pelo di tla phethahala. Ha ke le hopotse hore ha letsatsing lona lena e le la 25 la kgwedi ena ya Phupu kapa ke Phupjane, ha ile hantle BAP e qeta fela dikgwedi tse tharo e thakgohile. Ko bolela hore tsohle tseo re seng re di fihletse ho bopa botho setjhabeng, ho etsa meralo e kang ya melao ya motheo, ho etsa hore ebe re se re na le lekeletsana la nene leo makgwa a le bitsang ka hore ke logo, le ho feta dipalong tsohle tseo IEC ileng ya re behela tsona. Re na le mebala e seng e tsebahala setjhabeng sena. Tsena tsohle kaofela di kgohletse ka hare ho dikgwedi tse tharo fela.
go bolela hore banna le basadi ba fuweng boikarabello ba ho bona hore lekgotla lena le fela le phela ba sebeditse ka boitelo le ka boikitlaetso. Mme ke rata hore ha ka jeno lena jwale re tla tseba hore re ho Basotho mane e re ha ba patala seabo sa bona sa botho ba be ba fumana dikarete tsa bona tsa botho matsohong a bona ruri ke be ke phethaditse e nngwe ya ditebello tse ka sehlohong ho ditho tsa lekgotla lena eo re bileng ke tsebang hantle hore e tlotla ba tsosa morolo le ho feta, mme sena se bolela hore ba tla sebetsa ka boitelo le boikitlaetso bo menahaneng ha o bapisa le nako e fetileng. Ke rata hore ke hona ke lebohe lefapha lena la Media and Communication and Marketing le re etsetsang dintho tsena tse ntle ka mosebetsi ona o moholo eo di o fihletse. Ho feta mona ke le hlokomedise hore lona lefapha leno le mosebetsing o haufinyana o tla be o phethetswe wa ho etsa qeto ka seaparo sa bomme. Le a tseba bomme ke batho ba ratang ho itereka, ebile ke hlokometse hore ka hara ho Lesotho lena ha ona basadi ba batle jwalo ka ba VIP. Mme ka tsela e jwalo ba tshwanela ke hore ba be le seaparo se setlehadi. Mosebetsi ono o moralong wa hore o phethelwe haufinyane le tla bona bomme ba BAP ba apere hantle haholo. Wa bobedi, di T-shirt tseo ditho di tla rata hore di kgabe jwalo ka dipikoko ha di tsamaya ka hare ho metsi ya Basotho. Le tsona ke hlokomedisitswe hore bohareng ba kgwedi ena ya Phato e tlo tshwasa di tla be di le teng. Letsatsing lona lena bimbaka mosebetsi ka hare ho VIP ka nnete ya hore ho se etswa ka thata. Komiti e kgolo e tlotla amohela tataiso ya comrade eo re neng re abetse hore e hlahlobe molawane o re ngodisitseng ka ona mane law office e sita le komiting e ikemetseng ya dikgetho ho hlokomela hore na ebe ho ka ba le dikgetsi se ka tlwang tsa ga bakela mathatanyana ha re ntse re ya pele. Mosebetsi o lona o entswe, mme o tlotla tekwa ka pele ho komiti e kgolo hona letsatsing lona lena. Mme ha komiti e kgolo e kgotsofaditse ka ona, e tla be e kgomela jwale molao wa motheo mabatu a lona a o qekotse a bone mo e ka bang ho na le dikoti jwale ebe tse tsohle di a khutla di khutlela kwano ntlo kgolo. Ke hobane mo ga habile teng go hore bonyane pele ho kgwedi ya Mphalane re be re ba le seboka se seholo sa BAP se tlotla hlonolofatsa molao wa motheo wa moshwelella wa lekgotla lena e le lona le re le seikokotlelo sa tsamaiso ka hare ho lekgotla. Ya ho qetela, komiti e abetse mosebetsi wa hore
e hlophe program kapo policy tsa BAP he ja le tisetsa ke BAP fela e sentse e tukisetsa go abusa me committee e fueng boikarabello ba hore e hlophe maano a rona a ha re se le puso e se e fane ka draft ya pele me draft eno e sentse e binakelwa hore jale e fihle mokgahlelong wa ho qetela hang ha re qetile le yona ka mokgwa o tshwanang e tla lahlelwa ho ditho tsa lekgotla lena ka mabatowa hore ba e shebe ba bone hore na e fela e a kabela ditlhoko tsa Basotho mme ho ba e khutle jwale e tla ya sebukeng se kgethehileng hore e hlonolofatswe ke ditho tsa lekgotla lena sebukeng se seholo e se le yona jwale Bibele ya BAP eo re reng ka yona re ya puso rona re ikemisitse ho abusa ha re tsebe ba bang rona re ikemisitse ho abusa bimbaka mme dihlomo tsena tsohle kaofela seo re ntseng re rwalella ka tsona ke tse re lokisetsang pele ke upile hona le ba ntseng ba seba mona hore hona le makgotla mona ao Basotho ba file matla a hore a buse jwale ba bona ka ba hlotsa mono pusong ha ba sena tshehetso ya BAP ke rata hore ba khobe matshwafo ba nweshele shilino ke la bona gona ha rena pitika sebetseng sense ba ntseng ba pitika ho sona re emetse ho tlatla re busa ka 2022 ha ba ke ba khobe matshwafo ho fihlela 2022 haeba re tla fumana ho hlokahala hore re ba meme ka 2022 ka nnete e tla be le boikgetholong ba rona ba ke ba tse ba eme ba lebelletse ha ngwale e khiba ka mona ka BAP ho re santsaneng re ho etsa keng hona jwale tje mosebetsi o moholo ke o hahara ntho ya kokomo me kona mosebetsi o moholo ho etsang hana tjena na wa historic task ko hore fela ntho e ne kokomo ho fihlela ka 2022 ha re tla be re jwale re ready ba ratang ho tla bua le rona e ke le eme mono ne re le hlahlobo rona na le ditshobotsi tse nepahetse ha ke buile ha kana bimbaka ka nnete ge le bue mosebetsi ona o entsweng mehlaina ha ke kena ofising ena bu palisa ba mpotsa hore na ke setho lekgotleng lena itse ka re ke arabela hore hela ditaba tsa ka dikorokoro kwana ba re itse mohlomong o sethokorokoro fela ka mona teng ha o so di setho ka yin lena ke dumela hantle hore e tla re ha ke kena mona ke tla hlahisa ka re pele ba ska na ba hlola ba mpotsa dipotso hore ke na le kobabahadi e phethahetseng lekgotleng lena ge a leboa bomme le bontate ka mosebetsi o motle ge leboa ofisi ya comrade Maqelepo ka mosebetsi ona ntate mongodi jalo mosebetsi ko mabato a hao ha a tlise botho ofising jale a sa bile a patala seabo bane ba ntse ba titimetse fela ba soka ba patala seabo e ka kgona jwale
ba patale seabo hobane palo e neng re ileng ra etsa sethathong e ile ba hore batho ba tla ngodisa ho bontsha hore ba na le morero wa hore ba kene mokgeng empa ba tla lefa nakong eo jwale re ba fang dikarete tsa botho nako eo e fihlile jwale bohle ha re phethahatseng tsohle tse ke fang di-channel tsohle tsa lekgotla lena mme ruri re a leboha mafube also Muhammad me ya leboha